Turabasuhuje kandi nanone tubahaye ikaze rero muri iki gitondo cya tariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se uvuga ngo n'ukwezi kwa Kigarama muri rw'ikirundi umwaka wa 2025 umwaka w'ibihumbi 2025. Nshuti bavandimwe rero twebwe nk'ibisanzwe murabizi neza yuko ibyaca ari amakuru yo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ubwo tureba ngo mu gihugu cy'u Burundi biba bimeze bite, tukagaruka muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba tujya mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo tukareba amakuru abagezweho mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ni hose tuba tugerageza gutakoringa impande zombi kugira ngo turebe ngo amakuru abazindutse na yahi. Amakuru yacu rero ni menshi dufite, ariko menshi nyamuneka tugomba kubahereza nayo mu gihugu cy'u Burundi niho tugomba kugenda duhera. Ingingo ni nyinshi ariko turagerageza kubikora mu mfunyafunya, turagerageza kuzihina tubabwire uburyo bihagaze. Biratangira rero mu gihugu cy'u Burundi niho ibintu byose biri gutangirira. Dutangire tubabwire yuko rugeretse hagati ya Angelina Ndayishimiye, umugore wa Perezida Evaristo Ndayishimiye, ndetse n'abashikiranganje bakuru, aho bivuga yuko uyu mugore bakunze gutazira Mama Gucci mu by'ukuri we akomeje gukora amabara akomeye cyane. Ni amabara yuko arimo aragenda avuguruza imwe mu myanzuro ikomeye cyane irimo irafatwa n'abashikiranganje. Nyamuneka muri izi nkuru cyangwa se muri biganiro muraza kugenda mumenya ngo bihagaze bite, autorite uyu mugore wa Perezida Evaristo Ndayishimiye afite. Ariko nanone ubwoba ni bwose ku mugabo we, ubwoba n'ubwuhe. Afite ubwoba yuko adashobora kongera kugeza umwaka wa 2027 ubwo iki gihugu cy'u Burundi kirimo kirategura amatora. Ni amatora ya Perezida wa Repubulika, ariko nyamuneka uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we afite ubwoba yuko CNDD-FDD itazongera kumutanga nk'umukandida kugira ngo yongere yiyamamarize kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibyo ngibyo byagaragariye ubwo yarari i Muramvya, ubwo yarari kuganira n'abaturage. Umwe mu baturage amubaza ku bijyanye n'ikiringo cya kabiri cyo kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Perezida Evaristo Ndayishimiye nta kindi kintu yasubije uwo muturage, ubwo yamusubije yuko bagomba gusengera igihugu nawe bakamusengera by'umwihariko, kubera yuko ngo amatora yo ntago aramenya ibyo ari byo, nta byinshi yigeze atangaza, ariko byagaragaje yuko nta cyizere afite cy'uko CNDD-FDD izongera kumutanga nk'umukandida. Ibi rero benshi mu baturage bari hariya ndetse n'abagerageje gukurikirana ibiganiro Perezida Evaristo Ndayishimiye mu by'ukuri yagejeje ku banyagihugu, bahise babona yuko mu by'ukuri nawe atifitiye icyizere cyo kuba yakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Benshi baravuga bati Perezida Neva aramutse atongeye kuyobora iki gihugu cy'u Burundi umwaka wa 2027 ngo nibwo aka karere ka by'umwihariko igihugu cy'u Burundi cyabohoka, ndetse no mu karere intambara zimwe na zimwe zikaba zarangira. Ariko ngo byaba iby'agaciro uwamusimbura nawe aje adakora nkawe, by'umwihariko akiyambura ku kuba yashyigikira FDLR nk'uko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda abyagirizwa cyangwa se yakomeje kugenda abishinzwa. Turaza kugenda tujya mu nteko nshingamategeko turebe uburyo bihagaze, turebe mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda bihinduka mu nteko nshingamategeko y'iki gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu bayobozi bakuru barashinjwa kwiba amafaranga ya leta, ndetse ku munsi w'ejo nibwo habaye ikiganiro gikomeye cyane, kikaba ikiganiro cyasize uwo bita Reverien Ndikuriyo nk'umusenateri wari witabiriye icyo kiganiro. Ariko nanone hari uwo bita Ndakugarika cyangwa se umwite mu by'ukuri inshuti y'akadasohoka Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ibyari byabateranyirije muri iki cyumba cy'inama byari kugira ngo barebe yuko mu by'ukuri amafaranga y'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda aribwa n'abanyepolitike, by'umwihariko abaturage bakaba bicira isazi mu maso. Bihagaze bite by'umwihariko aho rero naho turaza kugenda tubabwira yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye ari buce ahava afunga bamwe mu bayobozi batandukanye kubwo kugenda bashinzwa ku kuba barakomeje kugenda barya umutungo ndetse banakoresha umutungo w'abaturage, by'umwihariko bitwaje yuko ari abayobozi mu nteko nshingamategeko. Aho turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, tuze kongera gukubitira hariya muri Presidence Ntare Rushatsi, naho ngo rurageretse. Perezida Evaristo Ndayishimiye yaba arimo aragenda agira byinshi ahindura. Perezida Evaristo Ndayishimiye nyuma yo kwikanga yuko isaha n'isaha na kudeta yamugeraho,
kubera ibikorwa bya politike ndetse n'abaturage benshi b'abarundi bamaze kugenda barambirwa ibikorwa by'ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Biravugwa yuko asigaye yicara ahindagura bamwe mu bayobozi bakomeye cyane by'umwihariko bamurinda mu nzego cyangwa se mu rwego rushinzwe garde presidentielle. Biravugwa yuko rero yamaze kugenda ahindura bamwe na bamwe, turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite. Ariko nanone Prime Niyongabo nawe yamaze kongera kurungika ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Biravugwa yuko defense z'ingabo z'abarundi zongeye kubakwa mu bice bya Bibogobogo, Bijombo, Mikarati ndetse na za Minembwe. Aho hose murabizi neza ko mu minsi yashize igisirikare cy'u Burundi cyari cyaramaze kugenda kihikura nyuma yuko bari kuri pressure ikomeye cyane ya M23, ariko babonye M23 ivuye Buvira bongera kuhagaruka. Ibyo ni bikomeje rero guteza impungenge, ndetse bivuga yuko ari ibishobora kugaragaza yuko ari nko kongera peteroli mu muriro wari usanzwe uri kwaka. Aho rero turaza kugenda tubaramburira tubabwire ngo bihagaze bite. Twambukire mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'abaturanyi, tubabwire amakuru agezweho, aho bivuga yuko rwose uyu nguyu Sylvain Ekenge akomeje gukora amabara. Sylvain Ekenge yavuze yuko ngo ushatse umututsikazi agomba kwitonda cyane. Amagambo yatangajwe na Sylvain Ekenge arimo kwamaganwa nyamureka, ndetse kugera n'aho igihugu cy'Ububiligi nacyo cyamaze guhaguruka kugira ngo cyamagane aya magambo y'ubugome, ndetse aya magambo arimo n'ingengabitekerezo ya jenoside. Mu by'ukuri ibingibi byahise bituma akarere kose gahaguruka, ndetse ibi bikahita binagaragaza umugambi wa Perezida Evaristo Ndayishimiye ndetse n'umugambi wa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Ntago aba bayobozi bakaba bayobora bamwe mu basirikare ndetse n'abayobozi bagifite imvugo nk'izi ngizi zihembera urwango n'amacakubiri. Ndetse umutwe wa AFC M23 we watangaje ko mu guhindura umututsikazi ikimenyetso cy'umwanzi, ubutegetsi buteguye ubugome nk'ubu ngubu bivuga yuko bwiteguye gukurwaho kandi bukajyanwa kure cyane. Niko M23 yahise itangaza imaze kumva ibijyanye n'iyo ngengabitekerezo iri mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira uburyo amakuru avuga yuko Ubwongereza bwamaze gufatira igihugu cya Repubulika. Turagerayo tubabwire uburyo bihagaze. Twite twigira Ibuvira, noneho Ibuvira aho bivuga yuko imirwano yazindutse ibera hafi y'ikiyaga Tanganyika, bituma abaturage bakomeza kuba mu bwoba bukomeye cyane. Ubwo ari nako umupaka wakavimbiraho utarafungurwa ufungurirwa abasivile, ariko abasirikare bo barawambuka bajyanwa mu mujyi wa Uvira. Ibyo byose rero nyamureka nibyo tuba twaramaze kugenda tubemerera yuko tugomba kugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. FARDC yatangaje umugambi ukomeye wo gusubira muri Uvira. Impungenge ku mategeko ndetse n'amahoro byari bimaze iminsi biri muri uriya mujyi, ndetse bikaba bimaze kugenda biteza akaga gakomeye cyane. Nyamuneka tukiri ahangaha muri byinshi turi buze kugenda tubaramburira, mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukorere like, share, ibiganiro byacu bikomeze kugenda mu by'ukuri bibagiraho bidatinze. Rero twamaze kugenda tubabwira uburyo bihagaze. Twatangiranye amakuru y'uburyo umugore wa Perezida Evaristo Ndayishimiye yitwa Angelina Ndayishimiye. Uyu nguyu biravuga yuko rwose ngo rugeretse hagati ye n'abashikiranganje batandukanye, aho byinshi mu byemezo aba bashingabategeko bagenda bafata bivuguruzwa n'uyu mugore w'igihugu wa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Si ibyo kandi hari andi makuru avuga yuko rwaba rugeretse hagati y'aba bakenyezi babiri. Ubwo ni Perezida ni Angelina Nkurunziza ndetse niwo bita Denise Bucumu. Angelina Ndayishimiye niwo bita Denise Bucumu Nkurunziza. Aba rero bikaba bikomeje gukara ndetse no gukarata. Uyu mugore w'umuhisi Petero Nkurunziza we ntago yumva ibikorwa bya CNDD FDD ndetse n'amahitamo atandukanye agenda afatwa ni mu bihe bitandukanye n'ubutegetsi cyangwa se na perezida uri ku butegetsi ariwe Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ibi rero bigahita bituma akaga gakomeje kugenda gasa naho kagaragara, ibibazo bikomeje kugenda bisa naho bigaragara muri aba badamu, aho bivuga yuko uyu nguyu we yagirizwa ku kuba n'ubundi ashaka gufatanya n'abashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ubwo Denise Bucumu Nkurunziza we mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda ahururiza abaturage b'igihugu cy'u Burundi
ababwira ati nyamuneka mugire muhaguruke dukureho ubutegetsi budafite icyo bumariye abaturage, mugire duhaguruke turebe yuko hari icyo twakora. Mu by'ukuri rero ikaba byahise biteza akagagarurwa icyizere n'abaturage. Ibi rero bikahita bigaragaza yuko mu by'ukuri ibintu bishobora kutaza kugenda byoroha, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we mu bushake bwe ndetse n'uburyo yifuza ashaka kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi manda ye ya gatatu, by'umwihariko akaba ari we wifuza yuko yagenda ayobora abadede. Byinshi mu byakomeje kugenda bikuraho amanota uyu mukuru w'igihugu ni ibikorwa bitandukanye, yaba ibikorwa bya gisirikare n'amahitamo ya gisirikare yakomeje kugenda afata. Murabizi neza yuko uwo bita Prime Niyongabo niwe mugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu yategetswe kongera kohereza ingabo mu gihugu cy'u Burundi, guhera ku nteko nshingamategeko, guhera mu rwego rushinzwe ubutungane, kugeza ku nzego bwite z'ubuyobozi z'abaturage ndetse n'abasirikare ubwabo. Nta n'umwe wumva impamvu mu by'ukuri izi ngabo z'u Burundi zaba zarajyanwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo, kugeraho abasirikare b'abarundi umunsi ku munsi bari kugenda bagwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse imiryango ntinabone ibiziga by'abasirikare. Ibi rero bigahita bigenda ari bimwe mu bigenda bituma Perezida Evariste Ndayishimiye agenda atakaza amanota mu banyagihugu. Iyo ni ingingo ya mbere. Indi ngingo ya kabiri rero ituma uyu mukuru w'igihugu atabona mu by'ukuri amajwi, cyangwa se atazongera kubona amajwi y'aba baturage b'igihugu cy'u Burundi, harimo kuva yagera ku butegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi nta gifatika, nta mihanda, nta bikorwa remezo, nta mashanyarazi, nta gukura abaturage mu bukene byigeze bigaragara, ku buryo wenda abaturage babiheraho bakavuga bati uyu mugabo reka tumwizere kubera yuko hari byinshi yadukoreye, tugishaka yuko akomeza. Ahubwo yakomeje kugenda ashinzwa ku kuba mu by'ukuri n'ibyo yasanze bigezweho byose ameze nk'aho yabisubije inyuma. Niba igihugu cy'u Burundi nk'ubu ngubu izi saha kibura igitoro, igihugu cy'u Burundi ifaranga ryaho rikaba ryaratakaje agaciro kugera ku rwego rwa 15%. Ibi rero ni bigaragaza yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye nta mpamvu n'imwe ya politike yaba yarakoze yatuma mu by'ukuri abanyagihugu bongera kumugirira icyizere, bakaba bamutora cyangwa se bakaba bamwizera kugira ngo yongere abayobore guhera mu mwaka wa 2027 ubwo amatora ya Perezida wa Repubulika ateganyijwe muri iki gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi rero bikomeza kugenda bigaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ibye biri mu marembera cyangwa se bitoroshye habe na gatoya, ubwo we ashaka kuyobora igihugu, ariko nyamuneka abanyagihugu bo bakagenda bagaragaza yuko mu by'ukuri bitoroshye. Indi ngingo yagiye ituma uyu mukuru w'igihugu agenda atakaza amanota ni ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganje mukuru. Uyu nguyu ni perezida ni Alain Guillaume Bunyoni. Noneho amakuru aravugwa yuko ku munsi w'ejo uyu mugabo yaba yarimuye akuwe ku bitaro byigenga, ku bitaro bya leta by'Igitega bikuru bya Gitega, akimurirwa ku bitaro mu by'ukuri byigenga by'Ubujumbura. Nyuma yuko mbere yuko yimurwa biravuga yuko hari amakuru yagiye ajya ahagaragara aturuka mu nzego z'umutekano ndetse na polisi, ubwo bamwe mu basirikare bakomeye cyane bashinzwe iperereza bagiye bakajya aho yararwariye bakareba uburyo ameze, bakongera bakahita bajya i Bujumbura gushaka ibitaro uyu mugabo agomba kurwariramo, ndetse hadaciye kabiri yahise yimurwa ajyanwa mu bitaro bigaragara yuko ari ibitaro byigenga. N'izi saha ntiharamenyekana impamvu yo kwimurwa k'uyu mugabo, yaba byarabaye kubera yuko ubuvuzi yahabwaga hariya mu ivuriro rikuru rya Gitega cyangwa ari ubuvuzi bukiri hasi, cyangwa se yaba ari ukuba yarageze muri koma agiye kwimurirwa mu bindi bitaro kugira ngo arebe ko yahabwa ubufasha bwisumbuye. Ibyo byose rero nibikomeje kugenda biteza inkeke abaturage b'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko uyu mugabo ashobora no kuza gusiga ubuzima, ashobora no kuza kwitaba Imana kubera ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara. Ibi rero mu by'ukuri ni ibikomeje kugenda bigaragaza yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya, ibintu bitazigera byoroha habe n'umunsi wa rimwe, by'umwihariko muri iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo bwose Perezida Evariste Ndayishimiye we yaba afite icyizere cy'uko yakongera gutanga kandida perezida, ariko impamvu zagiye zimukuraho amanota zo zikomeje kugenda ziyongera mu bihe bitandukanye. Nyamuneka
reka tugaruke mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo turebe ingengabitekerezo ikomeje kugenda igaragara mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bidatinze turahera ku byamaze kugenda bitangazwa n'uwo bita Sylvain Ekenge, ndetse benshi banavuga yuko ashobora kuba yamaze amukuraho amanota nyuma y'ibyo yari amaze iminsi atangaza. Sylvain Ekenge uyu nguyu ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yongeye kugaragaza imvugo zo kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, avuga ati ushatse umututsikazi agomba kwitonda cyane. Ukibaza uti aritonda kubera iki? Ibi byahise binatuma benshi mu barundi bahagurukira rimwe, bahagurukira hejuru, baramushyigikira, kubera yuko igihugu cy'u Burundi by'umwihariko ubutegetsi bw'abadede bwagiye bubiba ingengabitekerezo mu baturage, kugeza naho abaturage bamaze kugenda bamira ingengabitekerezo by'umwihariko y'amoko. Benshi banavuga yuko mu gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaba bugikorana n'ishyaka rya UPDS rya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, mu by'ukuri nta gihe na kimwe imvugo z'urwango zizigera zihagarara, kuko abangaba ni abasensibilisateri bakuru, kuko mu bihe bitandukanye ngira ngo murabizi neza yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya. Amagambo ya Sylvain Ekenge by'umwihariko aravuga yuko mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda babona yuko ari amagambo yuje urwango, yuje ubugome, ndetse benshi bishobora kuza kongera guteza imwiryane n'impagarara muri aka karere kose. Uyu mugabo yaje gukomoza ku ngingo avuga yuko mu by'ukuri yaje kugenda avuga ati mu kiganiro cyanyuze kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNC, ngira ngo ni Radio and Television of Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuvugizi w'ingabo z'igihugu FARDC Major General Sylvain Ekenge yatangaje amagambo ari kwamaganwa n'abantu n'imiryango itandukanye, bayafata nk'imvugo zihembera urwango kandi zibasira umwihariko abagore bo mu bwoko bw'abatutsi hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Abajijwe ku ngingo yiswe ubwenge, ijambo bamwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoresha basobanura amayeri n'ubunararibonye mu ntambara, General Ekenge yavuze ko ubwo bwenge ari ubw'abanyarwanda by'umwihariko nk'abatutsi. Niko yaje kugenda avuga ko kandi umuco wigishwa abana kuva bakiri batoya. Ibyo yatangaje ntiyabihamirije ibimenyetso, kandi nta makuru yizewe agaragara ko uwo muco wigishwa mu Rwanda nk'uko we yagiye abisobanura. Mu magambo yakurikiyeho, Sylvain Ekenge yavuze icyo yise ubwenge n'ibyo yashinje u Rwanda birimo gusinya amasezerano ntiruyubahirize. Ni mu gihe kandi u Rwanda rwo rumaze igihe ruhakanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibirego byo gufasha umutwe wa M23. Rurashinja Kinshasa gufatanya n'inyeshyamba za FDLR. Impande zombi ziracyahakana ko ibyo zishinzanya, nubwo raporo zitandukanye z'impuguke za Loni zagaragaje ko mu burasirazuba bwa Kongo muri ibibazo bikomeye by'umutekano n'imikoranire y'imitwe yitwaje intwaro ku mpande zombi. Ibi rero bikaba byatumye mu by'ukuri mu kiganiro uwo bita Sylvain Ekenge yabajijwe igitekerezo cye ku bijyanye no gushyingirwa, ahita atanga amagambo yafashwe na benshi nk'atesha agaciro kandi ashobora guteza imvangura. Yavuze ko iyo ushakanye n'umugore ngo w'umututsikazi ugomba kwitonda cyane, akongeraho ibisobanuro byafashwe nk'isebya kandi bidafite ishingiro. Ibyo byatumye amagambo ye akwirakwira byihuse ku mbuga nkoranyambaga, ndetse anamaganwa na benshi baje kugenda bumva ibyo yatangaje. Abanenze ayo magambo bavuga ko ashobora gushishikariza ubugizi bwa nabi no kwibasira abantu ku giti cyabo n'amatsinda ashingiye ku bwoko, cyane cyane abagore n'abana. Hari n'abandi kandi bagaragaje ko bayashyigikiye. Ibintu byarushijeho kongera impaka mu nshingano
n'uruhare rw'abayobozi mu kurinda ubumwe n'ubwiyunge by'umwihariko hariya ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero mu by'ukuri bikomeje kugenda bigaragaza yuko akaga gashobora kuza kugwirira aka karere mu by'ukuri karimo byinshi bikomeza kugenda bitangazwa n'inzego bwite za leta, yaba mu gihugu cy'u Burundi yaba mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse benshi bakomeje kugenda bibaza bati ese ibi bintu bizarangira bite? Ubwo tugana ku musozo rero, reka dusoreze hano by'umwihariko tubabwira indi nkuru ikomeye cyane. Minisitiri w'u Burundi ushinzwe imari yagaragaje ko ari guterwa ubwoba. Ibyo byose ni umutwe w'inkuru yaje gutangazwa n'ibitangazamakuru bya SOS Media cyandikira mu gihugu cy'u Burundi. Ni Minisitiri w'imari n'itunganywa ry'ubukungu mu gihugu cy'u Burundi, Dr Alain Ndikumana, yatangaje ko ari gukorerwa iterabwoba rituruka ku buyobozi bwa sosiyete FOMI ikora ifumbire mvaruganda hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, imusaba gutanga amafaranga leta itateganyije kandi atari mu masezerano yasinywe. Ibi Minisitiri Ndikumana yabigarutseho ku itariki ya 27 ukwezi kwa 12 umwaka 2025 ubwo yari imbere y'inteko nshingamategeko asobanura umushinga wa guverinoma wo kuvugurura ingengo y'imari y'igihugu y'umwaka w'ibihumbi 2025-2026. Yaboneyeho umwanya wo kugaragaza impungenge ndetse ku mikorere imwe n'imwe ibangamira imiyoborere myiza n'ikoreshwa riboneye ry'umutungo wa leta. Uyu mugabo minisitiri yavuze ko kandi muri uku kwezi turimo minisitiri ayoboye yakiriye inyandiko ebyiri zivuye muri FOMI zisaba leta kwishyura amafaranga bavuga ko angana n'agaciro k'ifumbire yatanze irenze kuyemejwe mu masezerano. Muri izo nyandiko, imwe bisaba kwishyurwa amafaranga angana na miliyari 50 z'amafaranga y'amarundi ajyanye n'ifumbire bivugwa ko yatanzwe mu byiciro bibiri, ndetse icyiciro cya B n'icyiciro cya C by'umwaka w'2025. Indi nyandiko kandi isaba kwishyurwa miliyari 6 z'amafaranga y'u Burundi ifumbire yatanzwe hagati y'ibyiciro bya B by'umwaka w'2024 n'ibyiciro bya A by'umwaka w'2025. Dr Ndikumana yashimangiye ko atazemera gutanga ayo mafaranga ndetse ateganyijwe mu masezerano, anagaragaza ko abitabiriye n'igitutu n'iterabwoba, anagaragaza ko abifata nk'igitutu n'iterabwoba bimushyirwaho. Yabajije ku mugaragaro inkomoko y'ayo mafaranga asabwa, agaragaza ko guharanira ukuri mu banyamuryango byaba ari byo byiza ndetse byatuma anaba inyangamugayo. Ibi rero mu by'ukuri ni ibikomeje kugenda bivugwa muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko nanone u Rwanda rwo rwamaze kugenda rugaragaza yuko igihugu cy'Ububiligi ngo cyaba kirimo kirari icyo twita crocodile tears cyangwa se amarira y'ingona, nyuma yuko Maxime Prevot usanzwe yagirizwa gufasha ibihugu by'umwihariko bigaragarana ingengabitekerezo ndetse ya jenoside, noneho cyara kabaye nawe yaje kwamagana imvugo za Sylvain Ekenge by'umwihariko mu magambo aheruka gutangaza. Uyu Maxime Prevot murabizi neza yuko mu bihe bitandukanye igihugu cy'Ububiligi cyo cyahise kigaragaza impungenge gitewe n'ibikomeje kugenda bivugwa n'inzego zitandukanye z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse Ububiligi bunagaragaza yuko ngo igihugu cya Kongo kigomba kugira ibyo gikora kugira ngo kirebe yuko izo ngengabitekerezo zikomeje kwirukanka muri aka karere zose zagenda zihagarara. Nshuti bavandimwe, ngira ngo reka dusoreze hano amakuru twamaze